Video ini memaparkan senaman umum leher dan bahu. Retraksi leher, tahan 10 kiraan, ulang 5 hingga 10 kali. Rotasi leher, ke kanan dan kiri, tahan 15 kiraan, ulang 5 hingga 10 kali. Regang leher ke sisi kanan dan kiri, tahan 15 kiraan, ulang 5 hingga 10 kali. Regang otot bahu, tahan 15 kiraan, ulang 5 hingga 10 kali. Regang otot bahu, tahan 15 kiraan, ulang 5 hingga 10 kali. Regang otot bahu, tahan 15 kiraan, ulang 5 hingga 10 kali. Rotasi sendi bahu, ulang 5 hingga 10 kali. Rapatkan kedua belikat tahan 5 hingga 10 kiraan, ulang 5 hingga 10 kali. Senaman isometrik leher ke sisi, kanan dan kiri. Senaman isometrik leher ke depan dan ke belakang. Terima kasih kerana sudi menerima perkhidmatan fisioterapi yang kami sediakan.